Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İttakullaha ta'ala hakka takva. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım, Allah Teala kağlağanday, Allah buyurganday, Allah'dan korkula, Allah'dan korkup Allah'ın buyruğunu atkargıla. Allah Teala'dan korkup Allah Teala tıyıu salgan nerselerden tıyılgıla. İttaqu yevmen turja'una fihi ilallah. Jaratkan Allah Teala'nın aslına barıp turgan kündü oylop, oşol künge kanday baram dep korkula. Oşol gün üçün amal kılgıla. Yevme yunfaku fis-sur. Surnay tartılıp, mürzöden bardığımız jaratkan aslına tura turgan kündü unutbastan, oşol kündü oylop korkula. وَيَظْهَرُ الْمَسْتُورُ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ. Al günü bardık jaşırılgan nerseler açık aykın jaratkan Allah Teala'nın aslında bari körünöt. وَيَتَمَيِّزُ الْبِرُّ مِنَ الْفَاجِرِ. Al günde jakşı menen jaman tuğra jolda жүрgön menen tuğra emeste жүрgөндөр bardığı açık aykın ajraladı. La ilahe illallah miftahus saada. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, baktılılık açıkçı La ilahe illallah kelimesinde. La ilahe illallah miftahul felah ve necah. İyiliktin, azaptan kutuludun kelimesi La ilahe illallah. El kelime elleti La ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi menen Allah Teala peygamberlardı jönötkön. La ilahe illallah kelimesi üçün Allah Teala kitapterde düşürgön. Tevhid kelimesi. Allah'ını jalgız bilu. Şehade en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Güvelik berem Allah jalgız, anın şeriki yok. Jana güvelik berem Muhammed Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Osman ibn Affan özünün kүйөө balası Zinnurayn iki nurdun eesi 3. halife Peygamberden bu hadisi jetkizet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytdı: "İnni la a'lemu kelimeten la yaqulu abdun hakkan min kalbihi feyamut ala zalika illa harramallahu alen nar." Men bir kelimeni bilem. Al kelimeni kaysı bir bende çın jürögüden aytsa. Jana oşol kelimenin talabı menen jaşap, oşol kelimeni menen bul dünyadan ötse, Allah Teala al bendenin denesin dozok üçün aram kılat. Dozok'a hiç kaçan kirbeyt al kelime La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. An İbn Abbas'ın balası Abdullah'dan Allah razı olsun Peygamber aytat. Kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem Laqqinu mevtâkum şehâdeten la ilahe illallah. Can berip jatkan öte turgan bendelerge canına kelip uşul kelimeni aytkıla. Laqqinu degen kulağına istetkile. Eskerip aytsın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ayt dep buyurbaysız. Can beri turgan adamdın janında bir gana kulağını eskertip aytasız. Ayt deseniz kıynalıp jatkan adam, suusap jatkan adam, can beri albay jatkan adam aytpаймын dep koyuşu mümkün. Ошондуктан eskertip ele turasız. Femen qala inde mevtihi vecebet lehul cennet. Peygamber aytat kim ötör kezinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi menen ötse al beşike kirüsü vacip deydi. Kalu Peygamberden sahabalar aytdı: "Ya Resulallah, femen qalaha fis-sihha." Al Peygamberden sahabalar soradı: "Kimde kim den soğluğu çın kezde? Can berer kezde emes, den soğluğu çın kezinde bul kelimeni aytıp jürse kanday bolat?" dedi. Qala tilkel awjab vel awjab. Al dağı vacibrak beşike baruğuna vaciptin jolu uşul dedi. Sümme qal "Vellezî nefsi biyedih." Peygamber bu hadisini ulantıp aytdı. Menin canım kolunda olgan Allah'a antiçeyin 7 kavat asman, jana jerdegi asmandagılar, jerdin jana asmandın içindegiler bardığın tarazının bir jagına koyup La ilahe illallah kelimesini bir jagına koysa bul kelime oğur kelet dedi. Abi Musa Eş'ari'den Allah Teala razı olsun. Ataytu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'aya nefer min kavmi. Abu Musa Eş'ari aytat men özümnün kovmumdan, uruğumdan bolğan bir top adam menen Peygamberin janına keldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in janına kelgen kezde kavmu faqala abşiru. Suyunçu vergile.
Bir sүйінші xabarım бар деді пайғамбар. Абширу мен варакум. Өзіңерге емес, сілердің артыңардағы елдеріңерге де сүйіншілеп айтып барғыла. Аннаху мен шахидан ла илаха иллаллах садиқан биха дахалал жанна. Kim ушул келмени чын жүрөгдөн ишенип айтса ал бейишке кирет dedi. Фахаражна мин инди наби саллаллаху алейхи ва саллям линубашширан нас. Абу Муса Ашари айтат, пайғамбардың жанынан чыктык да элдерге ушуну сүйүнчүлөйүк деп жөнөдүк. Fastaqbalana Umar ibn Khattab. Жолда Hazreti Umar bizge jolугуп kaldı. Biz пайғамбардың жанынан kim la ilahe illallah Muhammed Rasulullah'ın çın жүрөгүнөн айтса бейишке кирет экен деп сүйүнчүлөгөнү жүрөгөн кезде жолда Hazreti Umar bizge жолукту. Faraja bina ila Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Kayra bizdi пайғамбардың жанына жетелip geldi Hazreti Umar. Faqal kim пайғамбарға айтты Umar. Ya Rasulallah izan yettekülün nas. Eğer bular hazır adamlara aytıp koysa, adamlar uşul kelmege tayanıp alıp başka amal kılbay koyuyor dedi. Bu kelmege tayanıp namaz, oroza başkalarda atkarbay koybosun dedi. Fasakata Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Hazreti Umar'dın aytkanına üün çıkpay koldu. Peygamber'din üün çıkpağını Hazreti Umar'dın aytkan sözüne razı bolğonduğunu. Anday ol oturgan bolsa, uşunu köp aytpagıla. Adamlar uşuğa tayanıp kalbasın dedi. Bu hadis İmam Ahmed Tabarani öz kitaplarında rivayet kıladı. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Kultu ya Resulallah men ahsabun nasi bi şefaatike yevmel kıyame. Kıyamatta senin şefaatine, koldoğuna en tatıklı adam kim? Kıyamatta senin koldoğuna iyi olup beşike kire turgan en baktılı adam kim dep Abu Hurayra peygamberden soradı. Kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aytti. Laqad zanantu ya Abu Hurayra alla yes'alini an hazal hadis ahad evvelen mink. Ey Abu Hurayra, bu hadis yönünde senden burada hiç kim sorabayt dep oylogon elim. Kıyamet gününde senin koldoğuna en tatıklı bolup, baktılı bolup, beşike kirgen adam kim dep Abu Hurayra soragan kezde peygamber aytti. Men bilgenmin, senden aldım bunu hiç kim sorabayt dep. Sebep Abu Hurayra daim peygamberden uşunday kızıgıp köp nerseni surayt ele. Bunu da sen birinci suraydın dedi de peygamber aytti. Sallallahu aleyhi ve sellem As'adun nas bi şefaati yevmel kıyame men kâle la ilahe illallah halisen min kalbihi ve nefsih. İmam Bukhari rivayet kılan hadiste peygamber aytti. Kıyamatta en baktılı adam, menin şafaatim en tatıklı adam kim çın yürekten ihlas menen la ilahe illallah Muhammed Resul kelimesini aytkan en baktılı adam menin şafaatime tatıklı olur dedi. An Cabir radıyallahu anhu. Cabir'den Allah razı olsun. Sami'tun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden uqtum deydi. Peygamberga bir salavat. Cabir aytat, afzalu zikr la ilahe illallah. Zikirdin, Allah'ını eskerudin en jakşı zikir neyken? La ilahe illallah. Bir aytaylıkçı. La ilahe illallah. En ulu zikir la ilahe illallah eken. Ve afzalu dua elhamdülillah. Dualardın en afzeli elhamdülillah Kudayga şükür degen söz eken. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah min afdalil kelimat allati katabahal ayadi. Kollar yazgan, kalemler yazgan en ulu afzel söz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kulaklar uqqan en ulu jakşı söz la ilahe illallah. Tilder söylegen en ulu zikir la ilahe illallah. Közler körgen en ulu жазу la ilahe illallah. Akıl oylogon, oy jügürtülgen en ulu söz la ilahe illallah. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aytti. Ceddidu imanakum. İmanыңарды жаңылағыла. İmanыңарды жаңылағыla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga imanыңарды жаңылағыla. İmanыңарды тазалағыla deydi. Qila ya Resulullah kayfa nujaddid imanana. O Allah'ın elçisi imanımızды qanday жаңылайбыз dedi. Sizler de eğer soraya turgan bolsoңор, imanды qanday жаңылайт eкен? Qala peygamber aytti. Aksiru min qawli la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesini köp aytkıla, imanыңар жаңырайт жана күч алат dedi. Qana bir iman жаңылап koyuluşu? Abi Sa'id el-Hudri'den Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'dan uşul sözü jetkizdi. Hazreti Musa jaratkanга jalbarıp, ey Rabbim, maga bir kelime öğret. Men özgöçe peygambermin. Özüngden tuğradan tuğra, ortomçusuz, Cebrailsiz söyleşken ulu peygambermin deydi Musa aleyhisselam. Maga bir kelime öğretkün, daim seni eskerip jüröyin deydi. Allah Teala ey Musa, la ilahe illallah degin dese Musa aleyhisselam, bunu bardık adamlar aytat. Maga özgöçe başkasını ayt deydi. Anda Allah Teala ey Musa, eğer la ilahe illallah'ını tarazının bir jağına koyup,
7 qavat asman жерди bir жагына койсо, ла илаха иллаллах оор келет дейт. Муса алейхиссалам да ушул келимени айткан экен. Урматтуу мусулман бир тууган, билесиңби? Bir пайгамбарга салават. Ла илаха иллаллах. Көңүл бур. Ла илаха иллаллах. Bir gana süйлөм. 7 сөздөн турган ла илаха иллаллах Мухаммаdur. Ла илаха иллаллах деген süйлөм. Көңүл бурсаң араб тилинде тамгалары бардыгы иштен чыккан тамгалар. Ла илаха иллаллах келимесин жер жүзүндө bir gana ушул келиме бар. Эриниңди бири-бирине тийгизбестен айта аласың. Ла илаха иллаллах. Эмне үчүн? Ла илаха иллаллах ал эрин менен тил менен эмес, чын жүрөктөн иштен чыгыш керек. Ла илаха иллаллах келимеси эриниң бири-бирине тийбестен айтыла турган келиме. Урматтуу мусулман бир тууган, билесиңби? Ла илаха иллаллах келименин тамгалары 12 тамгадан турат. 12 жыл 12 ай деген сөз. Бул келиме жылдык күнөөлөрдү кечире турган нерсе. Эгер ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген келимени коссоң, ал 24 тамга болот. Ал деген сөз эмне? Бул келимени айткан союн күнүмдүк 24 саат күнөөлөрүңдү кечирет. Урматтуу мусулман бир тууган, билесиңби? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах 24 тамгадан турат. Ла илаха иллаллах алqa biha rabbi. La ilahe illallah kelimesi menen Rabbıma jolugamın. La ilahe illallah ahya biha umri. Ömrümde uşul kelime menen ötközüm. La ilahe illallah yughfaru biha zambi. Uşul kelime menen Allah menin günömdü keçirer. La ilahe illallah yarikku biha kalbi. Bul kelime menen jürögüm jumşayt. La ilahe illallah yarda biha rabbi. Bul kelime menen Rabbim menden razı bolut. La ilahe illallah yahya biha kalbi. Jürögüm uşul kelime menen tirilet. La ilahe illallah adkhulu biha kabri. Uşul kelime menen mürzöge kirem. La ilahe illallah alqa biha rabbi. Uşul kelime menen Rabbime jolugum. La ilahe illallah aftah biha dersi. Uşul kelime menen sabagımdı baştayımın. Urmattуу musulman bir tuğan. Bulu bardık bugün sabaqtın kiriş sözüyle paygambarga bir salavat, jana bir kelime. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. La ilahe illallah yantiqu biha lisani. Bul kelime menen tilim menen Allah'ını zikir kılam. La ilahe illallah yantiq bi lisani inda sualil melekeyn. Mürzöde munkar ve nakir suroo bergen kezde Allah uşul kelimeni aytuudu nasip etsin. La ilahe illallah alqa biha rabbi. Rabbime uşul kelime menen joluguudu nasip etsin. Urmattуу musulman bir tuğan. La ilahe illallah'ın manisi la na'budu illa iyyah. Jalgız sıyınuğa, ibadat kılıuğa jalgız Allah, andan başka hiçbir zat yok. Sıyınuğa, ibadat kılıuğa tatıktуу jalgız Allah. Lahuddin, din anıqı, jaza kündüne esi, velev karihel kafirun. İmansızlarga, kafirlarga jaksa jakpasa da biz la ilahe illallah kelimesi menen jaşaybız. La ilahe illallah aleyhe nahya ve aleyhe namut. La ilahe illallah kelimesi menen jaşab, uşul kelime menen ötöbüz. La ilahe illallah tudkhilunul cennet. Bul kelime baruzdu beşik alıp kiret, jana meni beşik alıp kiret inşallah. La ilahe illallah tunjini minen nar. Allah la ilahe illallah kelimesinin berekesi menen baruzdu dozokton saktayt. La ilahe illallah ya vicdani. Al menin jaşoğumu, içki dünyöm. La ilahe illallah. La ilahe illallah nuru hayati. Jaşoğumdun nuru, silerdin da jaşoğungordun nuru. Bul la ilahe illallah. Oşonduktan urmattуу musulman bir tuğan, jaşoğundu bir nurdantığı üçün bir kelime keltiririz. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Urmattуу musulman bir tuğan, tiliңerden murda, jürögüңөр menen aytqıla, içki dünyödön. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Tilden murda jürök menen berilip aytqıla. Ana la ilahe illallah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Anın şeriki yok. Lehul mulk, bardık, biyilik, padişalık anın kolunda. Ve lehul hamd, maktolar, sanalar ağa olsun. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Al bardık nersige kudrettu. Ve la ilahe illallah kelimesi Kur'an-ı Kerim'din Saffat suresinin 35. ayetinde uşunda ekilet. İnnehum kanu iza qile lehum la ilahe illallah yestekbirun. Alar. Dinsizler, imansızlar, tengirçiler la ilahe illallah degen kezde tekebirlenip boy kötörüp bunu aytışpayt eleler. La ilahe illallah kelimesi üçün Allah Taala taraza, soğup günö tarazasın koygun. La ilahe illallah kelimesi üçün kıyamatta soğup günöler жазылған delolar, parakçalar, kitaplar çıgat. La ilahe illallah kelimesi bar üçün imandu menen imansız ajıralat. La ilahe illallah kelimesinin berekesi menen baktılığı menen baktısız bulut. La ilahe illallah bul İslam kelimesi. La ilahe illallah Darussalam bulgun beşik alıp para turgan kelime. La ilahe illallah bul takva, ihlas kelimesi. La ilahe illallah
бейишке алып келе турган бул ачкыч. Ла илаха иллаллах келимеси менен имандуу менен имансыз, момун менен кафир ажыралат. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah tabaraka ve taala kimde kim çin jürögüden uşul kelimeni tili menen aytıp çin jürögüden işengen bendenin denesin dozok üçün aram kılat, dozokko düşürбөйт deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, eş bir kuruluş, eş bir üy, eş bir bina, kuruluş fundamentsiz, negizsiz kurulbaydı. Eş bir daraktın butağı bolmoyunca, tamırı bolmoyunca al öspeyt de başka bul dünyaya kelbeydi. Oşoндуктан dindin negizi, dindin butağı, dindin fundamenti al la ilahe illallah ve anna Muhammeden Rasulullah. Dinimizin negizgi fundamenti, dinimizin tamırı, dinimizin en negizgi yerden çıkargan butakları al la ilahe illallah Muhammed Rasulullah eken. Oşoндуктан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: afdalu dua dua yevmul arafa. Dua kılgan kündördün en ulu günü, dualardın en ulusu acılar Arafat toğusunda kılgan dua deydi. Alemi afdal ma qultu ana ve nebiyyun, men jana menden burdağı paygambarlar aytkan en afzel söz, en ulu söz la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Paygambarımız jana paygambardan burdağı bardık paygambarlar aytkan en ulu söz la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Ve anhas sual yevmet talaq. Uşul kelimeden kıyamatta Allah'ın aslında soru veririz. Kıyamattan burada mürzede soru veririz. Sebep yaratkan Allah Teala keremetli Kur'an'da bunday deyit: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'in amma kanu ya'melun. Rabbına jaratucu Allah'a kasam bolsun, ant bolsun. Alardın bardığı cevap berişet kılgan amallarına deyit. Kılgan amallardan maksat la ilahe illallah kelimesinin talabı menen yaşadın mı? Жалғыз ибадат кылууга татыктуу Аллах деп Аллага сыйындыңбы? Же даракабы, же тоогобу, же ташкабы, же суугабы? Бул урматтуу мусулман бир тууган бактылуулук жолунун ачкычы ла илаха иллаллах. Диндин негизи, балким бардык диндин имандын башаты ла илаха иллаллах келиме менен башталат. Ошондуктан да урматтуу мусулман бир тууган, төрөлгөн балдарыбыз да бул дүйнөдөн биринчи ушул келиме менен көзүн ачсын, кулак угуу сезим ачылсын деп anın kulağına azan aytıladı. Fela ilahe illallah kelimeti takva. Bul takva kelimesi eken. Kerimetli Kur'an'da Allah Teala Fatih suresinde bunday deydi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve elzemehum kelimetet takva ve kanu biha ve kanu hakku biha ve ahliha ve elzemehum kelimetet takva. Muhammed'a anın sahabalarına uşul kelimenin lazım tutturdu. Alar takvalık sözünde mildettu boldu. La ilahe illallah kelimesin menen yaşap, oşol kelimege kızmat kılуу paygambar jana paygambardын ümmetleri alardın boynuna lazım. Uşul kelime menen yaşоо, bul kelimege kızmat kılуу, bul kelimeni başkalarga jetkizүү. An Amr ibn Maymun qala ma takallama an-nas bi şey'in a'zama min la ilahe illallah. Amr ibn Maymun aytat: İnsanlar adam balası hiç kaçan la ilahe illallah kelimesinden jakşırak, ulurak söz söyley albaydı deydi. Bul Kur'an'da kelgen sabit beken bolgon söz. Yusabbitullahillezine amanu bil kavli sabit fil hayati dunya ve fil ahireh. Jaratkan Allah tabarak ve taala yusabbitullahillezine amanu bil kavli sabit. Allah uşul kelime menen bekem yaşagandardı mürzöde da kıyamatta da uşul kelime menen bekem kılat deydi. Eğer bul dünyada uşul kelime menen yaşasan, uşul kelimenin talabını atkarsan mürzöde da jengil жооп beresin, kıyamatta da Allah Taala'nın aslında uşunu menen jolgasın. Hurmatlı Müslüman bir toğan, barızga la ilahe illallah kelimesi menen yaşap, la ilahe illallah kelimesi menen ötüdü Allah barızga nasip etsin. Kelimet tayyibe, en taza söz, en ıyık, taza söz. Allah Kur'an-ı Kerim'de kelime tayyibe degen söz en taza, ıyık söz. Daraballahu meselen kelimeten tayyibe keşeceratin tayyibe asluha sabitun ve far'uha fis sema. Allah misal keltiret. Taza sözdü bir taza darak siyaktı. Asluha sabit, anın tamırları bekem jerde ve far'uha şakları asmanga kötörülgön. Bu ayatты kандай düşünöz, urmatlı musulman bir toğan? Asluha sabit.
Таза сөз, ыйык сөз, таза дарак сыяктуу, тамырлары жерге кирип кеткен дегени, ал таза сөз ла илаха иллаллах мусулмандын жүрөгүнө бекем жайгашкан. Анын тамыры имандуудун жүрөгүндө. Анын даракты шакталары асманга көтөрүлгөн деген сөз, анын шакчалары сенин амалдарың, улууду урмат кылуу, кичүүнү иззат кылуу, мекенди сүйүү, намазың, орозоң, зекетиң, бардык сооп амалдар ошол келменин шакчалары. Урматтуу мусулман бир тууган, ла илаха келмеси үчүн пайгамбар 13 жыл ыза чекти. Пайгамбарды кыйнашты. Пайгамбарды өз туылып өскөн жериден куушту. Ла илаха иллаллах келмеси менен канчалаган сахабалар ушул келме жолунда шахид болуп өтүп кетишти. Бул ла илаха иллаллах келмеси имандын эң жогорку негизги булагы жана бутагы же тамыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз бир хадисинде мындай дейт. Пайгамбарга бир салават. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'batun a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatil adha anit tariq. Пайгамбар айтат, al-imanu bid'un. Иман 70-70тен көп шакчасы бар дейт. Иманды бир дарак элестет. Имандын 70тен көп шакчасы бар экен. A'laha, анын эң негизги тамыры, бутактары la ilaha illallah wa adnaha эң төмөнү, эң акыры, андан ары жок. Эң төмөнү, эң акыркы даражасы имататул аза анит тариq, адамдарга ыза бере турган нерсени, адамдарга зыяны жете турган нерсени, адамдарды жийиркенте турган нерсени, адамдардын машинесине, өзүнө, ден соолугуна зыян боло турган нерсени жолдон четтетип коюу. Таштандыңды керектүү жерге алып барып ташташ. Машинеңде жүрүп алып тамекини туш келип таштаба. Ар каалаган жериңе какырба, түкүрбө. Каалаган жерге даарат сындырба. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам раайту раджулан ятакаллабу фил жанна. Бейиште жыргап жүргөн бир кишини көрдүм дейт. Эмне үчүн? Кайсы амал менен кирди? Адамдарга ыза берген, жолдогу бир шакты кесип алып койгон үчүн. Адамдардын жолун ачып тазалап койгон үчүн бейиште жүргөнүн көрдүм дейт. Бүгүн кээ бирлер башкалардын жолун тосот. Машинеңди бир жерге коюудан мурда да башкаларды ойло. Кантип чыгат, жолун тосуп койбодумбу? Бирөөдүн эшигине, бирөөдүн гаражына коюп койбо. Өзүңдөн мурда башкаларды ойлогун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силердин бирөөңөрдө иманы камыл толук болбойт, өзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө, башкаларга жакшы көрмөйүнчө дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Мана айлана чөйрөнү тазалоо, бүгүнкү субботник башка деп аткан, негизи бул динибиздеги нерсе. Кээде ушундай келгиле кварталыбызды тазалайлы, көчөнү тазалайлы башка десе, биз мусулмандар үлгү болуп биринчи чыгышыбыз керек. Үйдө жашынып албай. Biz aylana çörögö tazalıqa, sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at-tuhru şatrul iman, tazalık imandın bir bölügü deydi. Dinimiz tazalıqa çakıradı. Dindeki bardı kitaplarda alsanız, kitab-ı taharat tazalık kitabından başladı. Meçitke keli üçün de taharatsız kele albaysınız. Oşondan aylana çörönün. Namazın kabul bolu üçün jerdin tazalığı, kiyimdin tazalığı, jüröktün tazalığı, akıldın tazalığı, bardık tazalık menen болады. Oşondan urmatlı musulman bir tuğan, biz başkalarga ülgü boluşubuz gerek. Bir to adamlar oturgan kezde, je bir aylığa kesek, en taza olsa, en imandu adam dep bilişibiz gerek. İmandular başkalarga bardık taraftan ülgü boluş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul meselede bizge bardan ülgü bolup ötkön. Temadan alыстап ketpeyin. Temam la ilahe illallah kelimesinin aylanasında. Vahiy afdalı zikr. La ilahe illallah Allah'ını zikir kılam desen, tesbih tartam desen, en ulu zikir la ilahe illallah eken. Afdalı zikr la ilahe illallah ve afdalı dua, duanın en жақсы elhamdülillah. Allah'a maqta olsun, Kudayıma şükür degeni Kırgızca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe innallah kad harrama alen nar. Eğer denengdi dozoktan kutkaram desen, menin denem dozoka tüşüsü aram bolsun, dozoka tiybesin desen, uşul kelimeni la ilahe illallah. Çin jürökten daim aytqın. Biroq urmatlı musulman bir tuğan, kelime jönle tilmenen aytıp koyu emes. Fattavhid avvali şeyin badat bihir rusul. Bardık paygambarlar birinci çakırığı. Adam atağızdan beri Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bardık paygambarların birinci çakırgan nersesi, ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmum, ey kavm, bardık paygambar özünün kavmuna kelip, жалғыз Құдайға сыйынгыла, жалғыз Аллаға ибадат кылгыла. Құдайдан башка силерге сыйына турган татыктуу эч бир зат жок дейт. Ташка сыйынба, тоого сыйынба, сууга сыйынба.
Uyga sıyın ba? Mürzöge sıyın ba? Жалгыз Kudayga sıyın. Ana Abu Hureyre radıyallahu anhu kal, Abu Hureyre'den Allah razı olsun. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi. Peygamber özünün atasının bir tuğanı bolgan baykesine, biz batkendikler çoğ ata dep koy, çoğ atasına Kul la ilahe illallah eşhedü leke biha yevmel kıyame. Can berip jatkan kezde çoğ atasıga Abu Talib'ga kelip la ilahe illallah degin, Kudaydın aslında men güvölük ötüp seni şafaat kılam deydi. Beyişke apkırıgı hareket kılam deydi. Kale levla en tuayyirini Kurayş. Eğer Kurayşlar meni şıldığında basa, alayım neden korku deydi? Eline deydi. Eli jürt emne deydi. Kurayşlar, urular meni şıldığındaydı deydi. Yakuluna innema hamalahu ala zalika el ceza. Ölümden korkkondan aytты bul. Ötör kezinde ata babasından kalgan dindi taştap ketdi dep Kurayşlar söyleydi. La aqrartu biha aleyk. Eğer Kurayşlar külbөгöndө, artımda men arkamda söyley turgan adamlar bolbogондо, çin jürökten bul kelimeni aytat elem deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mar'u ala dini halilih felyanzur ahadukum men yuhalil. Her bir adam dininin dostunda, dosunun dininde kimdi dost tutudu tanda kıla deydi. El mar'u ala dini halilih. Her bir adam dosunun dininde bolot, kimdi dost tutudu tanda kıla deydi. Kırgız bekerinden aytkanım es. Eğer şerigin ala karga bolsa jegenin bir nese bolot dep. Жақшыға жанаш, жаманнан адаш. Бардығы өлші пайғамбар хадисіне байланыш. Пайғамбар саллаллаху алейhi ve sellem her bir adam özünün dosunun dininde болады, kimdi dost tutkandı tandağıla deydi. Бұл hadiste Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem çoğ atası bolgan Abu Talib'ga kelime ayt деген кезде janında Abu Cahil деген, Abu Cahil kafirlardın jetekçisi. La taqul kun rajulan, erkek bol, erjigit bol, aytpa. Ölörde ölümden korkasın bu. Жоқ, jigit boydan ata babanın dini menen ötüp ketdi deydi. Peygamber kul la ilahe illallah, la ilahe illallah degin, aşfa inda Rabbi, Rabbimizin aldında Allah'a vargan kezde seni şafaat kılam, güvelik ötem dese, Abu Cahil aytpa, erjigit bol deydi, erkek bolup öt deydi. Ata baban tauga sıyıngan, butqa sıyıngan, oşol jolda boldu, bekem bol deydi. Üçüncü jol aytkan kezde Abu Cahil'di karagança, la ilahe illallah dep kelime aytpastan can berip ötüp ketedi. Oşonduktan Sahih Muslim kitabında inne ahaffal azab yevmel kıyame, kıyamet gününde en jеңил azap Abu Talib'tin azabı deydi. Abu Talib emne üçün jеңил azap kıladı? Sebep Abu Talib dinge kirmese de dindi davat kılgan paygambardı daim korgop жүрdü. Tışkı düşmanlardan korgogon üçün azabı jеңил bolot deydi. Kanday bolot dese, yuda taht ahmusi qadamay jamrat min jamratin nar, dozoktan bolgon bir çoktu Abu Talib'tin kadamının açık bana kötörülüp turgan jerine koyet eken. Yughla minhu dimagu, oşol çokton anın meyesi kaynat. Kama yughlal ma fil qumqum, çaydoşto çaynekte su kaynagan siyaktı deydi. Kıyamet gününde dozokta en jеңил azap Abu Talib deken, Abu Talib'tin kadamının aslında bir gürüştey bolgon dozoktun çoğun koygon kezde çaynekte su kaynagan siyaktı meyesi kaynayt deydi. Elestet urmatlı musulman bir toğan. Bugün 35 deyim de 37'ge kötörülüp kalsa, 38 gradus temperatura çıkıp kalsa, oy aspirin ber, analgin ber, marlini öldöp kelçi, başımdı karmaçı. Kança çıramın ketedi? Titrep, ha? Bu kança gradus? Abu Talib'tin kadamına koyulgan dozok en jеңил azap deydi. Meyesi kaynayt deydi. Kuday Taala barыбызды dozok otundan saktasın. Oşonduktan dosubuz kim boluşun? Dost oşondoy. Жақшыға жанассаң жетесің мұратқа, жаманға жанассаң қаласың уятқа. Жаман ошонтуп ақырда имансыз өтүүгө да себеп болот экен. Yaqul ahadul ulama, alimlardan biri aytat, "Vallahi li an akuna zanban fil haqq afdal min akuna ra'san fil batil." Allah'a kasam içem, çındık yolunda, hakikatka hizmet kılganların yolunda, hakikat yolunda жүргөн adamdardın kuyruğu bolgon men üçün жақшыраак, aram tuur emes yolda başçı bolup жүргөндөн көрө дейт.
чындык жолунда жүргөндөрдүн артында бир куйрук болуп илешип жүргөнүм жакшыраак, теңирчиге башкага баш болуп жүргөндөн көрө дейт. Ислам динибиз бул акыйда, ишеним жана ибадат. Бир гана ишендим эмес, ла илаха иллаллах деп коюп жүрө бербейсиң. Ла илаха иллаллах, ла маъбуда иллаллах. Сыйынууга, ибадат кылууга Кудайдан башка жок дейсиң. Кудайга ибадат кыласың. Ла илаха иллаллах деп мазарга барсаң, ла илаха иллаллах деп Сулайман тоуна барсаң, ла илаха иллаллах деп көз ачыкка барсаң, анда келимеңе карама-каршы иш кылып атасың. Иман жүрөгүңө жайгашкан эмес. Ла илаха иллаллах деп көз ачыктан жардам сурасаң, жолумду ачып кой, сооданды ачып кой, андай болбойт. Жалгыз Кудайга сыйынасың. Урматтуу мусулман бир тууган, акыйдада Аллахнын барлыгына, бирлигине, пайгамбардын хак пайгамбарга иман келтирүү бул таклид дууроо менен болбойт. Чын жүрөгүңнөн ишенесиң. Паланчы ошондой экен, мен да ушинтип жүрөйүн, жок. Мында чын жүрөк менен, акылың менен, ички дүнүйөң менен берилесиң. Бирок ибадатта дуурагандык болот. Бүгүнкү күндө адашкан бир, эгер таклид бирөөсү дуурай турган мүмкүн боло турган болсо, адашкан, алысты көрө албаган, иман жолдан адашкан, өзүнчө бир ойду ойлоп табып, бир жол тапса, кийингилер айтат, биз ушунун артынан жүрдүк деп, Кудайдын алдында, ушунун жолунан жүрдүк, бул азап кал, бизде эме кылба деп, өзүгө үзүр айтуусу мүмкүн. Ошондуктан алымдар айтат, ат-таухид нихаятул илм. Илимдин эң акыркы чеги таухид, жалгыз Аллага иман келтирүү менен токтош керек. Кандай философ болбосун, кандай илимдүү болбосун, эгер инсафтуу болсо, бардык илимдин бар токтой турган жери ал ла илаха иллаллах деп, жалгыз Аллах, бул Алланын кудурети гана, жалгыз Алладан башка муну жарата албайт деп келме келтирүүдөн башкага бара албайсың. Эгер инсафтуу болсо. Бардык илимдин акыркы чегине экен ла илаха иллаллахда токтош керек. Вали ибада нихаятул амал. Амалдардын, жакшы иштердин эң акыры бул ибадат экен. Эң чеги жакшы амал кылып атам деп кээ бир айтат. Мен айылыбызга жол оңдоп атам, айылыбызга суу чыгардым, бирок жакшы амалдардын эң туу чокусу ибадат экен. Намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, хаж кылуу, Аллах сүйгөн, Аллах буйруган амалдарды аткаруу. Фамен кала ла илаха иллаллах мухлисан. Кимде ким ихлас менен чын жүрөктөн ла илаха иллаллах келимесин айтса, анын күнөөлөрү кечирилет. Урматтуу мусулман бир тууган, ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келимеси араб тилинде 7 сөздөн турган бир сүйлөм. Ла илаха илля Аллах Мухаммад Расул Аллах. 7 келимеден турган, 7 сөздөн турган бир сүйлөм. Дозоктун да 7 эшиги бар экен. Бул келиме айтылган сайын 7 дозоктун эшиги бекилет дейт. Муаз ибн Джабал, Аллах разы болсун андан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мифтахул джанна шахадата ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах." Бейштин ачкычы ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келимеси дейт. Хадиси кудсиде Хазрет Али айтат. Хадиси кудси мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан. Хазрет Алиден Аллах разы болсун, пайгамбарыбыздан Аллахнын сөзүн жеткизет. Аллах таала айтат: "Ла илаха иллаллах хисни фамен дахалаху амина азаби." Ла илаха иллаллах келимеси, Аллах айтат, ал менин чебим, менин коргонум дейт. Ким бул келимени айтса, менин чебиме кирип азаптан кутулат дейт. Ва ан Талха ибн Убайдуллах. Убайдуллахнын болсо баласы уулу Талхадан Аллах разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Дуалардын эң жакшысы Арафат күнүндөгү дуа болсо, мен жана менден бурдагы бардык пайгамбарлар айтып келген эң улуу келиме, улуу сөз ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах." Урматтуу мусулман бир тууган, Шаддад ибн Аус. Көңүл бур, бир салават. Бул хадиске мен бир аз токтолмокчумун. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадисти башташтан мурда дагы кулагыңыздарды, жүрөгүңүздөрдү бир аз мага аманат берип, көңүлдү ушул хадиске бурабыз. Бир салават айтып. Шаддад кала хаддасани аби Шаддад. Шаддад айтат: "Менин атам мага айтты." Атам мага муну айтып жаткан кезде Убада ибн Самит деген сахаба атамдын жанында эле. Ал атамдын жанында отурган сахаба атамдын айткан сөзүн тастыктап, бекемдеп, ооба ушундай болгон деп жатты. Кала: "Инна ла инда Расулилlah." Биз пайгамбардын жанында отура элек дейт. Сахаба Шаддад, Убада ибн Самит пайгамбардын жанында отурган элек бир күнү дейт. Исқала: "Хал фикум гариб?"
Yani ahlil kitap. Peygamber sahabalar ayakta, sizlerin arаңарда çoçun жоқ bu dedi. Arаңарда çoçunlar жоқ bu. Batkенче айтқанда arаңарда begenası жоқ bu. Çoçun degenden maksat ahli kitap. Kitap eğileri, Hristiyanlar, Yahudiler жоқ bu dedi Müslümanlara. Peygamber ayet otadı. Kulna la ya Rasulallah. Aramızda Hristiyanlar, Yahudiler жоқ dedi. Peygamber ayet deydi. Fa amara bi galqil bab. Anda eşikti bekitkile dedi Peygamber. Eğer arаңарда Yahudiler, Hristiyanlar, başka din öküldörü, tengirçiler, başkalar bolsa eşikti bekitkile dedi. Faqala irfa aydiyakum. Andan ki Peygamber aytdı, kolunardı kötörgüle dedi. Katıp kötöröz? Kolumday dua kılganda. Koldu kötöröz eken. İrfa aydiyakum sa'atan. Biraz kötörgüle dedi. Summa wada'a Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yadahu. Kim Peygamber? Faqulu la ilahe illallah. Kim koldu kötörgönden keyin aytqıla dedi. Ne deyip? La ilahe illallah degile dedi. La ilahe illallah degile. Peygamber sahabalar kolun kötörüp la ilahe illallah deb kelime ayttırdı. Summa wada'a Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yadahu. Kim Peygamber kolunu düşürdü. Summa qal, kim Peygamber aytdı. Elhamdülillah. Allahümme inneke ba'asan bihadil kelime. Kudayıma şükür Allah'ım sen beni uşul kelime menen jönöttün. Uşul kelimeni jetkizүү üçün jönöttün. Uşul kelimeni üretүү üçün jönöttün. Ve va'attani aleyhel cenneh. Allah'ım uşul kelime menen yaşasam, uşul kelimege amal kılsam, uşul kelimege çakırsam, sen beişti maga vada verdin Allah'ım. İnneke la tuhlifil mi'ad. Sen hiç kaçan vadana karşı çıkpaysın. Vadağını takat karasın. Sümme qal, kim Peygamber aytdı. Abşiru, suyunçu bergile. Sizler de eğer jana kolungar kötürüp aytkan bolsoңор, suyunçu bergile. Peygamber aytdı, suyunçu bergile. Fa innallah qad gafara lakum. Albatta Allah sizlerdi keçirdi dedi. Allah'ın günahlarınızı keçirүү üçün alakanızı kötürüp ne deyiz? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sahabalar bunu aytkandan ki Peygamber kolunu düşürüp Allah'ım sizlerдің günahlarınızı keçirdi dedi. Em hurmatlı Müslüman bir toğun, bu hadiske toxtalam degenin maksatı bu hadisten bir alına turgan meseleler var. Bugün bir Müslüman bir toğandarız, ekita broşurkаны okup alıp, orusça je başka tilde, Arapçadan hiç habarı yok. Koluna Kur'an-ı Kerim'de versen, hadis ayakta tursun, Kur'an'da da okuy albaganlar var. Özü namazda okugan Fatiha'nı okup bere albaydı. Birok din meselesi kelgende fatva aytadi. Bul adal, bul aram, bul bolot, bul bolboyt, bul bid'at degen sözlerdi köp söyleydi. Eğer arаңардан bir injiner, kompüterşik çıkıp alıp, kompüterдің injineri, hazır arаңарда çıkıp alıp, давлениеңи tekşerip, sizin kan basınçınız düşüp ketiptir, başka eken siz moğu koldu alın, moğu darını koldanın dep жазып берсе айтасыңар, bunun kırışası ketip kalgan deysiңер. Eğer bir vraç çıkıp alıp sizlerge hazır moğu köçötte oturursaң bolot, moğunda egindi başlasaң bolot dese, vraçtın da kırışası ketiptir deysiңер. Бұл akıllı esi ordunda emes. Vraç kantı öyle, egin tigin jönünde süylep atat. Je bolbosan kompüterşik kantı öyle, soda jönünde süylep atat deşiң mümkün. Oşoňdan bugün en kenen jayloo din jayloo bolup kaldı. Din Kur'an. Vraçı dağı, injineri dağı, sodageri dağı, taksisi da bardyk ele din jönünde süyleydi. Hurmatly Müslüman bir toğan, sen kimsin? Kimden kepildik aldın? Dinden ilmin bolboğundan ki din jönde al aram, bul adal, bul bolot, bolboyt degen meselen Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bilbeseňer, bilgen nerseni bilүүçülerden soragıla deydi. Her bir kesiptin özünün oşol kesipte kızmat kılgandar var. Bunun manisi menen soragıla dep maktangan jokmun. Men de özümdü bilimdimün dep ayta albaymın. Men kede oturup koomda bolup жатқан köýgöylük meselelerdi siler menen kantip bölüşsem dep gana karşıňarga çıkıp aytamın. Hurmatly Müslüman bir. Oşonduktan din meselesinde süylögönde itiat bolguda. Bul Allah'ın atынан süylög. Allah Taala adal kılgan nese adal, Allah haram kılgan nese aram, Peygamber adal kılgan nese adal, Peygamber aram degen nese aram. Sen kimsin adal aram deşke? Emne ilimiň var? Kaysı yerden okudun ele? Jönököy bir medrese okudun mu? Üniversitet başkasını aytpay ele koyayın. 50 yaşka tolgonda emi balagatka jettin. Birinci yol namaz okup otasın. Negizinde 12'den okuş gerek ele. Kebiri 47'ge kirgenden namaz başlap alıp, anan keyin alımda Allah'ıma her yerden söylese maşallah 7. asmandan söyleydi. Bira hurmatly Müslüman bir toğan, kayra sözüme kaytayın.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға араңарда чочундар жоқпы деді. Жоқ дегенде анда ешікті бекіткілі да қолыңарды көтеріп ла иляха иллаллах дегілі. Бардық айтқаннан кейін пайғамбарымыз альхамдулилля, Құдайыма шүкір, Құдайым сен мені ушул келмеменен жөнөттің, ушул келмені жеткізуге жөнөттің, ушул келмеге амал қылып жөнөттің. Сүйінші бергілі Аллах күнөөңөрдү кечирди деді. Бұл эмнеге далил? Бұл сөзге тоқталғаным урматтуу муслимин бираз алыстап кетті дебегиле. Кейбірлер айтады, жамаат менен дуа кылса болбойт дейді. Пайғамбар кылып тұр ғой. Дуада қол көтерсе болбойт дейді. Пайғамбар көтертип тұр ғой сахабаларды. Бұл сахих хадис. Анан эки хадисти билип алып ал болот, ал болбойт дебегиле. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. İnşirah suresi. Fa iza faragta fansab. Namazdan çıktın biraz otur. Wa ila rabbika farghab. Rabbinin rahmatına kızıgıp suran, jalvar degen söz. Bu ayatta turat bu. Namazdan keyinle жүгіріп қашпай. Al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil ma. Мешітке кірген иманду суда жүрген балықтай қуанады. Wal-munafiq fil masjid kat-tayr fil qafas. Мешітке кірген мұнафық екі жүзді, қапасқа кірген чымчық сияқты, ешік açılышымен қашады. Hurmatlı musulman bir tuğan, бұл хадистин айттыға, жамаат менен дуа кылса болот экен, жамаат менен зикир кылса болот экен, дуада колду көтөрсө болот экен. Валакат канал жахилун, мурдагы жахилдер да өздөрүнчө буттарга, таштарга, кээде хурманын камырдан бут жасап алып ошого сыйынат эле, ачкаганда жеп коет эле. Бүгүн да кээбирлерде биздин тоолорубуз биздин Кудай дейт. Кыргыз тоого сыйынып келген, биздин кудайларыбыз суу дейт. Анда сууду эмне унитазга иштетесиң? Эгер тоогуң Кудай болсо, тоого чыгып не булгап атасың? Тооду да булгаба, сууду да булгаба, сууга жуунба, сууга даарат алба. Бутылкага daara сылдырып, үйүңө daara кыйлып кой. Урматтуу мусулман бир тууган, ла илаха иллаллах келимеси бул көп нерсени талап кылат. Анын мааниси өтө терең. Көп нерсени өз ичине алган. Шарттары бар, адептары бар, өкүмдөрү бар. Ла илаха иллаллах келиме деген сөз сыйынууга Кудайдан башка эч бир зат жок, эч бир нерсе жок, эч бир махлук жок. Ким болбосун, аулиябы, пайгамбарбы, ага сыйынбайсың. Бир жалгыз Аллага сыйынасың. Кече бирөөсү акмак айтып атат, мусулмандар бар дейт, ташты айланат дейт. Ташка эмес, биз Кудайдын буйругун аткарабыз. Биз кулбуз. Кудайдын буйругун аткарып, Аллахым ушул жерде айлан деди, айланабыз. Hazreti Umar, Hajar al-Aswadқа кел, мен билемін, сенің қолыңнан жақсылық, жамандық келбейді. Егер пайғамбар өпкөнү көрбөгөндө мен өппейт элем дейт. Өбүш та пайғамбарға таби болуп, пайғамбардың сүннетін аткарып өбүп атат. Айтып атат, сенден жақсылық, жамандық келбейт деп. Жақсылық, жамандық Алладан. Біз 5 вакыт намазда күнүгө 40 жолу ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз өзүңө сыйынабыз, жалгыз өнүңдөн жардам сурайбыз дейбиз. Biz дарактан жардам сурабайбыз. Мүрзөлөрдөн жардам сурабайбыз. Урматтуу мусулман бир тууган. Сөзүмдү кыска бир. Бүгүн биздин элибизди бөлүп жарып жаткан кээ бир инсандар теңирчилик деп. Теңирчилер жөнүндө Кур'ан-ы Каримде Майда сүрөсүнүн 104-нчы аятында Аллах Таала теңирчи жана алардын жолун жолдогондор жөнүндө мындай дейт. Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. Ва иза кийла лахум таалу ила ма анзалаллаху ва ила ар-расул қалу хасбуна ма важадна алейха абаана. Авлау кана абаухум ла я'ламуна шей'ан ва ла яхтадун. Качан аларды кел Алланын жолуна, Алланын тарабынан келген пайгамбардын жолуна келгин десең, Аллах жөнөткөн динге кел десең, Аллахынын пайгамбары көрсөткөн динге кел десең, бизге ата бабабыздан калган нерсе жетишет дейт. Ата-эне сенин ата бабаң эч нерсени билбеген, динди түшүнбөгөн адашкан эмес беле. Урматтуу мусулман бир тууган. Азыркы учурда да өздөрүнүн ата бабанын дининдебиз деген теңирчилер да ушундай. Алар дин деп эсептешкен теңирчилик эч кандай динге тиешеси жок. Болгон ал ошол доордогу адамдардын дүнүйө таанымы түшүнүгү гана. Өз заманында алар, мисалы көккө теңир деп көккө сыйынган, умаяне деп жерге сыйынган. Теңир. Казак алымдардын изилдөөчүлөрү теңир деген эки сөздөн теңир. Таңдын кудайы жана түндүн кудайы. Кийинчерээк экөөнү бир кылып теңир деп аткан. Ошондуктан теңирчилик болбогон сөз.
Теңирчиликтин коомго өтө зыяндары бар. Теңир бир гана кыргызда эмес. Теңир кыргыздар да теңир дейт экен. Мисалы, Дунай булгарлары Таңгыра дейт экен. Монголдор болсо Теңгер дейт экен. Өзбектер Таңгыри дейт. Бардык тилде уже якуттар, башкалар баары ушундай айтып келе берет экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген нерсе, эгер сен кыргызда жет атаны билбеген кул болот дейт. Жет атаңды билебиз туура. Сен жет атанан ары өтпөй эле жетинчи атаңды көрчү. Жетинчи атаң мусулман болгон. Ислам аты менен аталып жүрөт ата бабаң. Кимиң болбосун. Мындай карасаң пайгамбарлардын аты бар атасында, өзүндө. Андан кийин каяка барасың дагы? Жетинчи атаң эмес, 10-чу атаңа барсаң да алда мусулман болгон. Анан арага барсаң, анда сен мурдагы таш доорун өтүп кетесиң. Эгер теңирчи болсоң, ушул динге чакыра турган болсоң, акыйкый ишенимиңде бекем бол. Ал кездеги теңирчилер кандай болгон билесизби? Өлгөн кезде анын сөөгүн даракка илип койгон. Куш кузгундар жеп, сөөгү калганга чейин. Сен ошондой кылгын деп бүгүн керезиңди жазып кой. Эгер теңирчилер силер сөөгүңөрдү кандай узатасыңар десе, кепиндей издейт. Кепин мусулмандардын сөзү го. Эгер сен дагы эле теңирчимин десең, теңирчилердин мурдаларынын түшүндүгүндө өлгөн кезде ал өлүшү менен аялын, атын, колдонгон буюмдарын бирге көмүп салат эле. Айтып койчу, мен өлгөндө апаңарды менен кошо көмүң деп. Теңирчилер чыгып алып биз дейт эң ыйык нурдан жаралган бендебиз дейт. Кайсы нур сен? Курсагыңда бардык сасыган, ириген эмени көтөрүп жүрөсүң. Өлгөнүңдөн кийин 3 күндөн кийин 50 жыл, 60 жыл бирге жашаган аялың да жаныңа келбейт. Кайсы нурдан пайда болгонсуң? Биз нурдан пайда болгонбуз. Biz öte ıyık insan. Başkalardan tengirçilikin daha bir zamanı başka ulutlardan özünü daim жоғары koyuyor. Aleyhim Allah Teala ya yuhannas ey insanlar inne halaknakum min zekeri ve unsa. Selerden barınardı bir atadan adam atadan. Havayı neden yaratkanız? Kullukum li Adem ve Ademu min turab. Barın adam atanın baldarı adam ata topraktan. Tengirçiler nurdan jaralganmış. Kaysı nur? Урматтуу мусулман бир тууган, кыргыз бекеринен айтпа, эсиңдин барды этегиңди жыйна деп. Булар элди бөлүп жарууга алып келет. Бирөөдөн бирөө улуу эмес. Ооба биз сыймыктанабыз. Атабыз Манас болгон деп. Манас деген баатыр чыккан кыргыздан деп. Бирок Манас менен сыймыктануу, Манастын жерин сатуу менен болбойт. Манас менен сыймыктануу, Манастын китебин бурмалап, Манас мусулман болгон. Намазын окуган. Сен аны Кудай пайгамбар даражасына көтөрбө. Ооба, улутубуз менен сыймыктанабыз, башка кылат. Бирок башка улутты эч качан өзүбүздөн төмөн көрбөйбүз. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында ким кереметтүү? Кимиңдин таква, жүрөгүңдө иманың болсо. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул азгырык алданбагыла. 5-6 жүздө болуп алып, бизди дин катары каттайт. Кана китебиң, кана пайгамбарың көрсөт. Сен жакшысы зима будет, зима не будет деп жүрө бер. Андан башка бири зима будет десе, экинчиси не будет дейт. Бирөөсү ысык болот десе, суук болбойт дейт. Биринин сөзү бирине бири каршы. Шул теңирчиң. Сен жашап аткан бүгүн эч нерсең билбейсиң. Сен айткан жылы кандай суук болду? Калпычы. Тоба кыл. Ислам эшиги, тоба эшиги гаргарга чейин ачык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаху якбалу тавбатал абд ма лам югаргир дейт. Аллах бенденин тобасын гаргарга чейин кабыл кылат, жан бергенге чейин. Эшик ачыгында эсигиңдин барды этеңди жыйнап динге кел, иманга кел. Ла илаха иллаллах келимесин айт. Адашканыңды жарыя кыл, Аллага тоба кыл, истигфар айт. Андай кылбасаң, мусулманча сага жаназа буйрубайт. 2 жыл мурда, 1,5 жыл мурда бирөө мага телефон чалат. Өзү чала алган жок. Жакын тайкеси каза болуптур. Абчукур ажы Куран окуп бересизби дейт. Кимге десем паланчы дейт. Атын айтпай эле коюн. Мен ага барбайм дедим. Ал теңирчи. Ал бир Манасын чакырып, Манас айтып койсун дедим. Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонуш керек да. Мен аларды жаман көргөндөн эмес. Ал дагы менин мекендешим, жердешим. Бирок элди бөлүп жарбаш керек. Иманга келиш керек.
Құдайыма шүкір 10 қылымдан бері біз иманда, исламда жашап келе жатабыз. Бұл елді ешкім адаштыра албайды. Менің сөзім емес, Москвадағы ең көрінікті поптордың жетекшісі, басшысы айтады. Bir pop. Mağa qarıgan bir kempir kelip sұрау берді дейді, Серковта. Батюшка дейді. Мен сыйынуға жұма базар күні шығып қол көтерсем, егер дейді, зар өлем, машинеде мұсылман болса, менен тыйын албайдығын, апа, ене, еш қачан балдар енесінен ақша албайды. Тем более сен сыйынуға кетіп отады екенсің деп, мені церковке жеткізіп қойды дейді. Егер зар өлем бір христианин болса, орыс болса, это мой работа, давай ақшаны бер деп айтады дейді. Бұны қандай айтамыз дейді. Ошо поп айтады. Бүгін дейді, Москваның кейбір кварталдарына кірсең, мұсылмандар жашаған. Айт намаз, ораза намаз кезінде кириштен қорқасын дейді. 10 мың деген, 100 мың деген мұсылманның балдары қышында, суда, тоңған мұздың үстінде рүкі қылып, сажда қылып, чекесін жерге қойып жатады. Қайда ушынша христиан көрдіңдер? Көрген емессіңдер, и көрбейсіңдер дейді. Англияда birinci орындасы Джек деген аттар екен. 5 жылдан кейін Англияда birinci орынға Мұхаммад деген ат шығады. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Теңірші деген ат еш қашан шықпайды. Қайда барбасын, қанша қиқырбасын, Қырғызстанда бүгін егемендік алғаннан бері Бишкек шаарында 50-ге жақын мечіт. 50 мечітке барсаң, бір мечітте теңіршілердің санынан көп. Құдайыма шүкір, юридуна лиютфи нур Аллах. Allah'ın nuru olған dindi bir afvahim oğuzlarымен üfte öçürgüsü keledi. Sen üylep körçü күнді öçür alasın bu. Allah'ın emez, Allah'ın күнінге öçür albaysın, kolun menen tosa albaysın. Бұл din күнден de başkadan da жоғары. Allah özünün dinin tolluqтай береді, sağa жақса da жақпаса da. Andan köre özün biraz akılına keldi, köpçülüktün артынан жүргін. Eldi bölbөгін, eldi жарбағын. Amin. Allahümme agfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Allahümme ahdina ve ahdi bina ve cealna sebeben limen ihtada. Jaratkan Allah'ım özünden жалбарып сұранарым, ушул ыйык жума күнүндө бир да күнөөкөр бенде калтырбастан барды күнөөлөрдү кечиргин. Allah'ım adашкан бенделерге туура багыт бергин. Allah'ım adашкандарга хидаят бергин. Allah'ım oşondoy menin mekendештерим теңирчимин деп адашып жүргөндөргө да хидаят бергин. Туура багыт бергин. Allah'ım биз менен бирге өзүңө сажда кыла турган, өзүңө рүкү кылган, сажда кылган бенделердин катарына кошкун я Раббал аламин. Жараткан Allah'ım бир да оору бенде калтырбастан ооруларга шифа бергин. Allah'ım албетте бул коом, бул адашкандар билбестен ушундай болуп жатат. Allah'ım алардын жүрөгүнө өзүң жүрөк кулптарын ачып, өзүң туура багыт бергин я Раббал аламин. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin.